Dragi moji dobrovoljni došli u moj novi video. Želim da vas sve pozdravim i da vas upitam kako ste. Ja sam dobro, hvala dragom Bogu. Za danas sam odlučila da napravim jednu starinsku pitu, odnosno kašikaču. Nju i zovu sirotinska pita, ali za mene je ona odlična. Pa idemo lagano u moj novi video. Sastojci koji su potrebni za ovu pitu su 4 šoljice brašna, 4 šoljice vrele vode, 1 kaščica soli i to je to. Evo ovako, prvo što uradimo, uzmemo 4 šoljice brašna. Znači ne pune. Stavimo u plastiku u koju radimo tijesto. Evo ovako. To vam je otprilike pola kilograma brašna. Evo pogledajte. Zatim dodamo 1,5 kaščicu soli. I uzmemo dobro, znači izmiješamo so i brašno. To je to. Zatim ovdje ima 4 šolje vrele vode. Ključali odnosno. I dodajemo u ovo brašno i miješamo lagano. Znači idemo lagano. Znači pomalo dodajemo vodu i miješamo. Evo pogledajte, znači mora ići lagano, ne smije previše vode. Odmah da se dodaje. Znači moramo dobro umiješati da ne ostaju grudvice. Znači ne smiju biti nikakve grudvice. Evo tamo smo istresli vodu i to će biti dovoljno. I zatim uzmemo dobro miješati. Evo ovako. Otprilike 1 minutu, minutu i pol mora se miješati da se dobro to sastavi. Evo da, još malo, još sasvim malo. Ova se pita zove i brzinska, zato što se ona brzo pravi. Znači ujutro za doručak se može, do kafa se popije na brzake, odradiš, staviš u rednu da se ispeče i to je doručak. Evo, pošto smo to ne treba više. Zatim šta se radi? Znači, doda se 1 šolja ulja. Nepuna isto. Malo više od pola. Znači, mora se dodati ulje u ovu tepsiju. I zatim istresemo ovu tijesto. Evo. Vrelo je, znači lagano mora. Evo ispuni jedan komadić tu. Znači ne smije biti tvrdo zakuhano. Mora biti neka ona, baš mora čovjek znati kako ide. Da je možete lijepo oblikovati. Evo zatim pošto je ovo vrelo, pomalo dodamo ispod brašno tu, ulje. Evo. Znači ne ide debela, mora biti tanka ova pita. Tijesto je vrelo pa ćemo lagano krenuti. Sad je lagano, uzmemo i rastanjivamo lagano. Evo pogledajte kako to ide. Znači moramo rasporediti preko čitave tepsije da to bude u svakom dijelu isto. Ne smije biti negdje deblje, negdje tanje. Znači moramo paziti da to lijepo
Evo, pogledajte. Evo, ja mislim otprilike da smo je lijepo rasporedili po čitavoj tepsi da bude svagdje iste debljine. Evo, pošto smo lijepo rastavili u tepsi, znači moram uzeti kašikom. Zato se i zove kašikača. Znači cijela tepsija se mora lijepo, evo, ovom kašikom lijepo je moramo, kako da kažem, iskašikati, tačno. Evo, pogledajte. Zatim ovo lagano ide u pernu. Da se peči, idemo. Koliko se samo peči? Pa sve zavisi kako ti je šporet. Znači, ja dok pečem sad na drva šporetom, znači ja imam svoju tu. Pa otprilike mora 20 minuta. Okay. Najmanji. Evo, pa vidimo se kad bude gotova. Evo, dragi moji, pita je gotova. Pekla je se pol sata. Evo, pogledaj. Pečena, lijepa, miriši. Sada šta radimo? Prvo što ćemo raditi jeste, malo ćemo posoliti od ozgo, ja to radim tako, malo sam. I zatim uzmemo. Znači, moramo zaliti mlijekom slatkim koji smo prokuhali. Evo, pogledajte kako ona lijepo. Joj, otkad je nisam pravila. Tako, dragi moji gledalci, pratioci, evo je. Sam da izgledim. Pogledajte to ljepotu. Ja ne znam po čemu se ona zove sirotinska to. Kad ona uopšte nije sirotinska. Tako je, prelijepa, mašalna. Sad ćemo malo da izvadimo jedno parče. Može i ovdje. Pošto je ona vruća. Ovako ćemo izvaditi jedno parče. Gledaj. Kako je lijepa, brela. Još mi jednu da imamo za... A miris je fantastičan. Sad ja ne znam do toga što postimo pa su nam se objavili nostice. Ovako. Prelijepo. Evo, i za danas je gotov ovaj klip, ova moja pita. Dragi moji pratioci, dragi moji gledalci, želim sve da vas pozdravim i da vas zamolim još jedan put da se pretplatite kod mene na moj YouTube kanal. Bilo bi vam, jako vam bila zahvalna, želim vam sve najbolje i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!